Kibanget kibla SIEWSPAH jong ukras Yesu. Ya kini ngalabu nak nongrim nak siji sigi nongkuren kebenin kong kalau nong benriu dekat ke arho. Kalau nong benriu dekat ke arho, bak ko akan ban plan jiwa ikiwe kibenta. Ya kalau sen nongrim nang ni sepang jiwong jungi kibanget kong kibla SIEWSPAH jong ukras Yesu. Badan lightly kimat. Banyato ipi lingkot lekot. Banyato ipi lingkot lekot. Ya kejing don kan ke jongi kong kibanget. Hagane ke jingem ke bangi imbenta. Barang ia pulih kini kejing thot jong pol sigi prawli badan po kuren kalau nong benriu ke arho. Namar la thino ia pi na dorba. Namar kata tu pendon burong yo blai. Haga met ba kemensian jongpi ki balong ki jong blai. Lakiat yang ada di pihak dorba. Namar kita daun pol ongi berapa benar nak pokoren. Namar lakiat yang pihak dorba. Ini kita dorba. Lebih penci suasana kebenda kaju kebenda lenong kebenyong berhut kebarpulan uban ini kucu kuci ruang. Lalu SIEWSPAH kenya pihak dor. Tewan long pi imrau juga beriu. Kaya kini ke SIEWSPAH kebelakiat ini. Kaya kita ke dor kebelakiat ini. Upol tu ini lagi pulih kewin kebenda kecing thot kaju uang balakiat ini. Daga dorba kasnam kejong Kris Yesu. Kata kadi ke dorba ke dor ke berentam na bring ki dor baro ki ba perthai ke laban siu ke perthai ke laban siu ke perthai ke laban tiet kata kadi ke dor jo kasnam kejong Yesu Kris. Ndan dor ndan pisah ndan labro ndan currency ndan pisah ndan spa ndan lak ndan putit bala bali nujuan bak kadi ke dor jo try Yesu la khit ini bak kata kadi ke snam ke bukodor ke jong Bol perkenal ki pramai pernah kuren wong. Ya pi lathir dah kata dorba. Lathir ini dah dorba kasnam. Kekamram wong yo tu nama kata. Hawalathir ya pi dah dorba kasnam kekamram ke jui golong pendan buram yo blai. Hakam mat ba ke bensim ke jonga ba ke jongbi. Ndai tang hakam bensim. Ndai tang bala jingseng pendan buram yo blai. Hakam mat ke jongi ro pendan buram yo blai. Hakam bensim yang yero yo blai. Hakam bensim ngai ngo yo blai. Pendan buram yo blai. Haga kakam gati ke bengi trai. Haga bam haga di. Haga perkat haga perdan. Haga hikmat kiskor ke jongi. Pendan buram yo blai. Namar bala thir yang ni dapat dorba asnam. Kani ke pol shon ni ki prabnge kuda nakuren. Namar ke jim jongi banget kuda nakuren. Kali ke jim ke bon napreng jongi. Kia kle kia kersum kti bagani ke pertai. Wat hadin kilawan saka jilli jongi jim kristan. Walaupun mereka nget yang Yesus Kristus, walaupun mereka syakri yang Kristus Yesus, kita yang kersum keti bagi mereka juga berdaya, kita yang kersum keti bagi jing semil, bagi jing awal juga berdaya. Paul tentu itu orang kamlah bandung kunta perabungai. Nama lahir yang ada di bidang dorba asnam, nama lah penim yang ini, nama lah SIEWSPAH yang ini, nyemlong kita tak dor, nyemdai kita ke second class, nyemdai ke second hand. Nyemdai ki judge second hand ki babila ba chutit aga dor batat hendak turaji su ulat sil ulat khit yang ida dor ba asnan gojo hawai ki kentin ber penyan ni ke kentin belong dopol kalau bala khit yang ida jing im gojo try ulat do no ya lagi kenang banyo im manga apa pi kata ke bopol mun banyo thu yang ni prabnge kajim kajongi kamdai ke jing ke batat dor kamdai ke batat dor kemawa yang ni prabnge shanu pilai Hanu pidan kisana kembali try kembali kuliru what you glad ya gani hanu bapidan what detak ya jim kristan ke jong pitang nomor ke dau jong ke fashion tang nomor ke dau jong ke perthai tang nomor ke dau jong ki pro jo what detak ya jim kristan ke jong apa ke jong pi dan bun ke detak ya lang jong ke jim dia ditang adin bikla minok melaga jong ke kesem kamla balong kunta yang ni kum ki khul ki jong blai nomor abla khie yang ni ka dorba jong Kris Yesus pasnam ke jong dan kam kan banyo kerpang yang ni ke jim dan kam kan banyo kerpang yang ni ke met ke jong pi dan kam kan banyo kerpang yang ke jim ke jong ke pemana kasih tak pol sukentu ai bagi pendon burom yo blai hakam met bat ka mensim ke jong ke jong pi nomor kini Kilong kijong blai. Sak balik polong gini kilong kijong blai. Namar hawa pila ada tiet yang nung ketiar. Nai, dah pila lek siyo pila tiet yang ketiar. Ladang nung dong kam try dan itu berdiri dan apa dukan dong kam try jadi pila siyo dong kedor. Ngatrai punya semak macam salia. Nai. Namar pila lek dia kijong lah. Habala tiet yang nung ketiar ke dia kijong lah. Pol wong bunui ki prabu ala pokoren. Wong pila ada tiet yang kedor ba kasnam Kris Yesus Kris. Namar kita kedau pendan burom ya blai hakam met pada kemensian namar pi minta
long kijong oblay. Hallelujah. Ngila long kijong oblay. Ngim long shu kijong beli kepercayai. Ngim long shu kijong setan. Ngim long shu jong le jingjom jong beli kepercayai. Ngila long kijong oblay. Oblay lah kam try yang ni. Habala kam try oblay. Ke kamram ke jong pi kelong tu. Ngin pen sofi oblay. Ngin pen jakrom oblay. Hakam met. But hakam sim ke jong ke jong pi. Nak ni kijing palang yang ni ke khot ke ba arpo. Ngaku apa orang lain tu lagi bentar menyerap yang apa berarti kunjuk ini sama kita langsung pendak yang dijing berbaptis lah kalau menel lagi kebenar kita senam kita boleh nak kunjuk pergi mau ya pi yang ni jingyak nanti ke jongi pergi ban kelat yang ni kum kita kikun kita mau play kita boleh tiada kesenam ke jong Kristus Yesus wat kelat yang kan jing koridor ke jongi wat kelat yang kan jing dondor ke jongi lagi kita terang yang wat kelat yang kata jing precious ke jongi kajing koridor kajong apa kajong pi kalau hadu kata but mar kini kedau ngaku apa tulang yang ni lagi lain tu lagi mat prem bakata ka menikong kolong haba bila long kita ki jong blai bila long kita ki bala SIEWSPAH jong blai ka benda ka menikong penmelin yala di banjan show blai train yala ka jong ka jingem discipline yala di banjan ba blai kadang kam ba ka discipline pi ha discipline kam menang shi snem discipline kam dai shi benai ubreu ba discipline la dia ubreu ba exercise ba discipline la dia shi benai umum la ba position shuru takra bun ki jongi nei ke mare na dala poi ko por ban yale ban mare sipai ni la di ko por ban setang ko por ban chumi na dan ko chumi ada ko por mare takra takut sedir Nomor beli jump beli, ting ni lekai di tang ada pun lekai sebut lekai tu nasai, lain lekai tu nasuntiu, minta sitiu sedang beli praktis. Tak dapat ekor pun kejat pun balai serut. Nomor jump praktis ni beli dah. Ngim disiplin je dia. Ngim disiplin haka bang, ngim disiplin haka ding, ngim disiplin haka exercise. Kabakado malang bampoy sini seluruh. Also bang haka lekai tambah bampoy sini seluruh. Jump praktis dah. Poy sini. Pergi ke balik kais, tak supaya ke bola kejat lagi, tik ke babat kamu kena. Kita mau tak ni ke bola kamu kena untai. Musim nak kejat buat akhli nak, saya kedang buat hamil nak kena ke bola kamu. Henry, selain jom kita bola kadang kajing disiplin, kajing real, jalan kajing kajing, kajing disiplin jalan dia, kajing praktis ke mana kasih ke pelong yang real, balang profesional, hari ini dibentar kunjung. Tak tahu, kon ki jom play, ki bala SIEWSPAH ada kesenam jom Kristus Yesus. Kamat pring ke menikong buat pelet bakal kalau penbelin yang dia banjan show play. Train yang lagi jom bajing banjan show play. Train yang lagi bapin dan hajan jom play. Kumlo mak bandan hajan jom play. Kamdai tak balik jingsen ki jan show play. Oh, kejingnya jingsen kali ke wish bentar ko penjan yang lagi show play. Henry yang kejingnya memana kasmi. Train yang lagi long ya bro kini kita sudah benotes. Pulih ke Bible mana kasmi. Duai mana kasmi. Nomor kata kali training bapin ayat di penbelin ki jan show play. Bangga kali ki dan man kapor ka bangga fa message ki man kapor may isla pergi pi puli ni am ka Bible pi duai ni kan tu li ki nong pi puli menta ka tayo pi dat nem nyu tu li ki nong shin nong sini la kata ka baduna pelan bangga kali ki hatu pi duai gumo pi duai tang bang jana pi duai ro ki jing duai ka bakarpang namar ka jing train ka jing penmelin la ni kan pelong pi banjan choble kemau habo ka le ka ni kamdai ka ki ba torture pi kamdai ke jing torture, kamdai ke jing pencitam, kamdai ke jing yarap, ini kamu buat train kali, ada jingen ke baru play. Pecah kering ke jom play, kenuksa kering jom play ke don sibun. Ugeral train lagi, banumbang ya ke jing bang, jadi ke siem, kita bang ke jing bang, kita miadai berkaman ke jom play. Shadrach, Meshach, Abednego yang ini yang ke jing bang, kita ngin bang yang bagi jit mengi, ngin bantang lagi jur jengap, ngin bantang lagi jur lapian. Ngimtre yang ada, ngimtre yang kawain, ngimtre yang jingdi sir. Namun pada ngimsim la train yang kena gerukom, ngimsim la train yang kena gerukom. Yang ni, la penmelin yang kena gerukom. Bang ngimit skem kena gerukom ke pen sobhai yang play. Ngini pecah katin ke jom play ke sam ke SIEWSPAH sausan ke dekat ke bakat perang. Sam SIEWSPAH sausan ke dekat ke bakat perang. Kaum kemni kena kecil ke jom play. Utrai ulung hajan kita barok ke bakat kerpat hu. Kita barokin kita khatir pa jauh ha basisha utrai udan hajan jongi ngadong yang jingseng sama sisir mengakran yang jingseng sama pimnan kam malik jingai ban syam ya utrai pimnan kam malik jingai ban syam ya jisu pimnan kam malik jingai ban syam mo ya utrai yang jing jongpi syukot chesen khat na bidan lagi bane bidan lagi majong bidan ke kamna tiak bidan ke kamna shongkai bidan ke kamna bamjang shwat ko utrai
ngadon hajan jom kita kan kita khot ya mah ngadon hajan kejingnya kebubun na perinjing kalong bangim jan per padulay kenapa itu problem kamu itu problem mau beli jangan ni jadi bangi ni jangan boleh ngimnya keren boleh ngimnya tu boleh dan kejingnya akan cakap banyak tu boleh kejingnya kawan ni dia tu so pun ki bahayang ki basan ki perlok ki perjor ting ki bahayang boleh rai ni tu ni tu ikilok ki jor hani tu so boleh ni kejingnya perjor baik saya dah boleh muan yarap pi Cio tu cisnya tu. Ublay berkelut, ublay bermalak yoi. Ukwa ini kum kikun begini tu. Kum bagi kimi kikpa kikwa kikun. Hakapon kikun kidang red. Bagi kikun kini tu imei pa dong. Mei pa ngar kam bersiu by school kimi kikpa kitip. Sama ting kimi kikpa kikwa kikun begini tu. Bagi iya kisi clear ke jongki. Ublay ukwa ini begini tu yo. Nama dah boleh ukpa jong kecil ke jong apa ke jongki. Nantang nyipai ke kunjung masih di dalam Hebrew. Kalau nong bakat way dekat ke Banriu. Kapan scam susu? Bawang nong thot sih dalam Hebrew dengan dia nong bakat Banriu. Kapan nong bakat way dekat ke Banriu wang yang kiri kintin. Bau ta ubawan hajan jong play. Uta ubawan hajan jong play. Udah bernyedu bau play dan kapan play katut kembang ong. Henry klang kejinget om la ban pen subhayu. Hen namar ke day yang ta ubawan hajan play. Ban nyet bau don. Ban bau long uba ainong ya kita ubawa dia. Supnat kene kejing keren jong nong to. Uta uba nyet bau play udon. Uta uba nyet bau play udon. Kaya kemudian kabarnya udah bandandru hajan jong play. Udah bandandru hajan jong play. Pingat jong play budak. Dan hajan jong play. Wan hajan jong play. Dapat doa tak musim jong play. Genial. Ban kering yang dia yang ada gym. Kum tahu kon dan itu beriu belau SIEWSPAH. Upen melihat yang dia banduai license di sini. Upen melihat yang dia banduai license di sini. Upen melihat yang dia ban play jemut. Banyak keren baru play barabon. Upen melihat yang dia ban bam yang jimbang ke tei. Ini yang jimbang jom yang percaya. Kata dia baru dia yang boleh have gym ke jom. Tahu kebenda kom. Kum kita kebanget dan kita kon kita SIEWSPAH ke jom play. Upen melihat yang dia ban jan jom play. Bu macam kali di jan yang berplay kita. Hatu ngajan jom play tang kesmin kong jom tiu bawa dia seng ne tahu kisah di jan jom play. Pia jan yang berplay mana kesni jom kecil jom pi. Pia thon em jom play bagi jingye kiwan. Pia bedem em jom play bagi ni jingye lama kau try ban kit dalam dia. Manong try lama ban kit bagi jingye dalam dia dalam kam. Ya kebor ke jom pi. Ngaran kam ya jirak ke jom pi. Pia thon em jom play ya jingye ke jom pi. Bat kuncu sakawai ke bang aku abanong kolong. Hatu Pijur keren em berbol play. Hai kecil ke jom pi. Kum utahu uperok biar jantan biar jom kecil ke jom apa ke jom pi. Kebenar ke bang? Kebangai kita SIEWSPAH ke jom play. Kita janru ya lede. Segi beriu kita bat kita segi play. Kita bangai kita SIEWSPAH dah play. Kita SIEWSPAH jom play. Kita bat penjan ya lede segi beriu kita bat kita segi play. Sampai ngomong tak, kakasam bijung demi SIEWSPAH lifeline. Sekarang ni, hakmi kebabha, bak kebab semua internet, hakmi kebabha, bak kebab internet. Katno bagi para ke sholang hakaban ngerasok away. Kalau kum kejim flek kebab kodor halau keklir, kebab to jadi nyot mak, jadi nyot mak jong aran kain. Kebab hiar lagi dengan jangan ke jong, kum jeru Herman. Kebahiar halor kilom seyon nabahang takai utrai hukum yang kata kejingkerku kejingim kebahala kata kai sedekot kebeningkong pada kebenda paling kebangkok banbu bagi banget hau cross Yesus habala SIEWSPAH yang lebih penjan yang lebih syekh brio kiba syakri bagi kiba yang lain marunong kok yang sabong kalau enggak itu nat bagi para dia syonglang hakap dia sok away. Siparate dia soang we, siparate dia kerelang, siparate dia simentalang, kadang lang bay tenak ang mongko e kasa. Kadang kam hadu kata kata yang ayah priban penjang ni lagi sakit brio bijong play. Penjang ni lagi sakit brio bijong play. Ki perlok bay jantan dia jongpi badu ke pidon. Ki kuno kita ki perlok ki jongpi babi jantan. Ki perlok ki jan badu play, ki perlok ki bakat bat ke pertai. Lalu kita perlu kita jam baru belajar. Pek Shadrach, Meshach, Abednego baru Daniel.
Kini si perlo. Nak juk kari iwan. Kini juk kimrau kita syamrau ke Babylon. Henry kia teli gawe. Hak pertai ke basmian pembani belai tau. Shadrach, Meshach, Abednego Daniel kita ship perlo. Kim leno yang jing sisa. Kim leno yang belai. Ki yang ban syakri yang belai. Wadah perang ke pertai ke basmian kata-kata. Ni pat ni jik ki perlo ki berkumpul. Kani kemdai tang yaki samlama. Wat ni ki ramba. Wat ni kalau kini kita sandro ting-ting ni ki perlo. Lalu bidan ki perlo ki balor ni deh, pinjal lor ni lang. Wat nom semua pelai kata kerja sisa. Lalu bidan ki perlo, deh ki bamlien banyak kentiap, banyak keren, namun ban keren persyak dah ban beng kau yang kasih pin beng lang. Pin beng macam masuk beng beriu baik. Lalu bidan ki perlo ki balesi ki bam julai jing sen hakoi ka sni piru pinong komolong ki nong ni beli jesen yo memang tahu beli jesen nam jesen ro ju ni yo jo slam yo jo sni electricity ni yo jo yo ka jo ni yo ka le jo mentai yo me bam beli jesen yo ka jo ma bam beli jesen yo jo ha ka do sudai ro pin jantang mati Henry ba bidan ki brio ki syakri yo blai kata pinang penjan ni le clear dia, di sama yang clear dia. Hak pergi perlu kita PGA tax, PGA keren, jadi kita beri kuno. Kita don't name kapor ban kita name kapor kita nong God bless you, beli kuku itu. Don't name kapor kita nong God love you, mau beli itu. Ni kita tak kapor begini tu, ya ka kita pigin kita tak bersama. Pigin ni kita jumpa siapa jongka. Kapan ni nang jan bagi kita beri. Lagi long kita beri kita kuno lu, ngin pelong yang ngabai pi lalu ngin jin dalalong kumakiru kilong aku begitu pila menang ngalapan kiar nang pi don't try wajib persang ban kiar sisian masih daya janji bagi beri belum kontak dikenapa belum kontak tapi SIEWSPAH persen ngalapan pi 90% dari 100% pin simbat ya kayak bagi kile nama laman kasih te ya kerja itu ju man kasih te biar lor ni ku lor ni kini gue kasih man kasih te biar ben beri tak ada ben beri kini gue kasih man kasih te yang ngaku mangam jule jinga seng lain ngam jumpa kat ya jinga bijo kebagi dalam musim tak ada gue kasih bilang belum lagi ini dah pula penulen yang lebih pat bagi beri juga ini boleh pin suleran dalam jinga seng Pensuleran menung pilih kini jumlah. Pensuleran dah pinum dua itu. Pensuleran. Lima pelai pihak kerana kita orang sudah pilih Bible. Sulerannya ngajuk pilih Bible. Kita ni yo mentah orang sudah puji dua step. Bila dia menjuk dua itu sih. Kira betul direct kita lisah. Suleran. Madakin Kristen lalu Kristen kan mentah kan Muslim lalu Kristen Muslim temaka sisi nunjulan men shimsha kapor banduai tapi dan mereka pray ke syakri yang belai lalu kita mentah hakoi kasih pun sokte belai ngam belai okey kat pinang jan mereka pray ke bolong kum bagi kilong pilong hakoi kasih kan nyak itu pilong lam ke bolong bagi ke bangak pak bolong ningkong Kibangnya kula SIEWSPAH jauh lagi di mana dan kecing penjan yang dari shoplay. Kabaan penjan ru yang dari segi brio kiba syakri yang mulai. Bahkan yarat yang kecing yang kejongpi kemana kasih kado. Haba bila penjan yang dari shoplay. Haba bila penjan yang dari bagi brio kiba yang mulai. Kaba kado kaba don kamu kaba konsan kaba kuat banbu kolong. Ya sam ya thulam ya kiwe siapa ngejingit kaba pipi don. Ya Tuhan sebab Yesus Kristus bapa bila yomat. Ya Tuhan nak bila yomat tu ni Yesus. Lebih mak yang kejing syan, yang kejing kemen manusia bio. Nama bidon Yesus Kristus ya salam. Ya Tuhan bagi ani nado mengalung Kristen dai. Ngasko kejingim sisa ko. Kapher bapa. Nado mengalung Yesus dai. Ani kejingim kejunga kapher ngalong syu ngalong menswa. Ngam syuk deh, ladang ada beri baju dom mencuang dom tanjuk untuk ngalah kamper dia. Ladang sila dia beri baju smart gingseng, nado bang apa Yesus lah sedang le gingseng, kakemen kemensiam. Ting-ting le gingseng, hendak tang musulai kenong balik gingseng belayu ruai. Bani kedua prabangai itu. Tadi ke bawa bani kedua prabangai. Bani kumlai keti prabangai. Perasaan tangan jitu itu ikong bide untuk mentang lah itu. Sukumen kemensiam. Ali kedua segini kita jumlah teman besan, kita kon, kita pastor, kita evangelist, kita bangun jutek benda-benda. Yang kedua kita jumlah. Kalau dia kedua kita jumlah, nama bangun kita bersyakri jumlah. Yang tu kami gue, yang kita bapi lama,
hai ji ang jong pi tetap yaki ya tho yaki ba kham tam ko midan kam ne tho ko de jisu ba phi la shem kat lo ulalong ko jing ko khu ya ji ang jong pi kat lo la ma e jing bang de jing thang de jisu ya tho lam je duai Kenut itu kejiwai bagi jiwa berabot ai jing babreu Yesus on i hangai nama nama ngadan ajan jong Jesus Christ ke jing ke jong Jesus Christ kan ting shan kan syak jing shan nama ke jing ke johan ke jong pi lain kali ki mat deng ki bang abu apreng jongi nakam na ki bang ngai ki bang SIEWSPAH ke jong Christ Yesus nyam dei shu ki jong ha ke jong pi nyam dei shu jong la dia ngam dei shu ngalari ngam dei hiru jong ka perkai ngam dei hiru jong lo nado bangala piang yo Jesus Christ bangala don yo Jesus Christ ha ke jing ke jong ha por ye tu ngilong ki jong u menta ngilong ki jong u menta namara kata kata kini ki lain lagi mah kum ki jing pen mau kum ki jing kai ba ki ai men sim pi ka benda ka benda kong penlin ni man jan mara bo shu lai ka ba penjan le ba ki bring to shekri yo lai ba ka balai ha ba la yo kata le shem kata yo Jesus Christ ya samlem yo Jesus ba ki jing ki ba pi dam shekri tu ni duai try ai go ime sa kesien na ni ka po Bingyo banyak pulih ya kektir ke jongi. Ya ai go ime ablay naman bala ublay yo bakraw shisha. Namar haka kam kam sol kalenong ka belingkong ka khot ka bapra. Jisu pinkin mau ila bijong kisnan wang. Te anda bugin sim ko ilon hiya. Ba ababla den ya bugin sim ko jonglay. Pinlong ginong kala ya Jesus Christ. Ha Judea ha Samaria barakaleng satla ka perkheidu kumju. Try ngidan gani ka benta-benta. Om tang mengila jan syami. Om tang mengila don bagi para ke baya syatu ini. Henry ngidan ke kamram ke kawan de. Aku tahu menyatu dan menyatu Jisu bangi la syam. Menyatu dan menyatu jing tiang ke jing bang. Jong ke jing ke bangi don. Try yarak ini. Yarak iki pramne. Yarak ke balang ke jombe pada ke jaga. Bakal ke balang ke try Jisu bihe. Ke ie shisha ini. Kilom try ke bangi. Keba imkum kita jala SIEWSPAH shisha dah senam ke jomi. Amshu ablay ban padan buram ya kene ke met ke jomi. Amshu ablay ban padan buram ya kene ke jingong jingim ke jomi. Hande ningkong ban padan buram ya ablay. Ha ke met barang ban sim ke jomi ablay. Nang terku ya lagi bangit ke jomi atrai kene ke jaga. Wei asno kene ke ke jomi. Ngin ra ene ko khabo shi ke ru kum ju ablay. Ngin thot lam ke wei. Ngin long ki khun ki jomi. Ngin ke kamram ko bakraw hang ne slap thei ko ngin. Ben ke tang ko tragi na kene ke kecil ke jomi. Shagi bangit ke balay asno. Lam kum ju ablay ki bas snap ke play jimot ya kene ke shisha ju ke tin jomi. Ke burom ma ke jino balay chene ki ko pa. Ha ke keteng jo tragi just si duai. Men ta shi ki bom chulong ta. Amen.